Ke puli e pōnei, pehe e palemia ha New Zealani, tō tūmau e tō langamatai ha New Zealani ki Niue, pese ni he toko lalo e puke tangata he motu. Whakamatala e ki pule li lifu ko Crossley tātui ke whanoanga ICAN ke motu ko Rwanda. Mo e toko long e tō tangata ni ko uatua i ke he maanga ko hakupu atua, ke lata ia mo e halatua a whakatata. Whakala whalahi atu kua ko Esta Pāvihi, hāni he totola do walatala tu tupu ke lata ia mo pūli he pōnei. Whakamua ko e aho whakahiku he whenonga he palemia ha New Zealani ki Niue, he whahe tapu e kua mole, kua whai mga aho ia ke whakatutala mo BCN News. Talia ia e tau huhu mo e whakakise e tau manatu fia hana, ko e palemia pia mo e whakatuwhano New Zealani ke tūmau e whehanga ianga mitaki mo e motu ko Niue. Taha he tau matakupu ne whakatutala ki ai, hangau ia ke he tuanga he puketangata he motu, kua matulu hifo tūmau he ta mga honei. Kua huhu atu ai ke he palemia ko Luxon, tō whakatūmau na kai a New Zealani ke langomataia Niue ka tō lalo hifo e puketangata he motu. Maama e tau whakatutalanga he palemia ko Christopher Luxon. Pihia ia kua whakatūmau ni a New Zealani ke langomataia tonga huala lahi he whakatuwhano he ha Niue, ke whakaohoho e tau tangata Niue ke liliu mai ke he motu. Pehea ia kua 50 e tau he langamatai e lautolu a Niue, mo e whakatutala fōkia ia mo e palemia ha Niue, mo atu mai tau ngahua lalahi e motu, kua whleweia fōkia ia mo e tau Niue ne kua liliu mai, ke tālanga e tau kaina, he 5 e tau whahitapu e kua male ke nanofo e ke he motu, ko lautolu kua leva e nanofo ke he motu ko New Zealani, mo lautolu fōki ne liliu mai he mga hala ne maua e lalulangi ke he kovisi hong fulumahiva, kua fia lautolu ke liliu mai. Pehe palemia ko Luxon, maama ia hahaia e atu hau fōu, mo i tau whuata kua manako ke langa ki hake e motu nei ko Niue ke he waha i mua. Mo e mai eke fōki ke le veki halatola tau mga whawa ke he motu nei, ka eke kua makau ai ke tau ngahua. Kua manaki ke tuku atu e tau whakatutalanga katoa mo e palemia li lifu ko Christopher Luxon ke he o kio ki whahitapu ke he TV Niue. Ko e whahe tapu ke whitua ki anei, ke tō liua ki atu ke he whano ke pole e tau whakatuwhano whakalatalata ne whā, ke whakahuia ki e tuhi whakawe he motu. Mai longa e BCN News, ko e whā la ia e tau maanga kua whai whano, mo e ko misi haka ke he tuhi whakawe. Ko e tau maanga ko muta lau, alufi tuke lau tuapa, mo e maanga ko liku. Ko e tau whakaholoanga he ko misi ke whakatali atu ke he tau matakau takitaki maanga, ke wiena e ko misi tō atu ke whano mo e tau maanga. Koe tau hikianga ke he tohi whakawe kua manako ke hiki ki ai. Whakamua ke hiki e hingoa whakaperitania mai he Premier ke he Prime Minister. Ke waaki ke malikisi hake e numela he whono ikipule mai he whā ke he ono. Koe palemia mai toko 5 e ikipule. Ke tolu aki ke whakaloa atu e tau ngahua he whono ke pule mai he tolu e tau ke he whā e tau. Mo e hikianga ke whaaki, ko e hikianga he matahingoa, he ofisa, he otita ha New Zealani. Ko e manako fuki he whanau ke pole, mo e talia ki ai ke whanoanga e kua mole, ke whakangahua e tau hikianga osi nei, he tau nei, ka saini ki ai he whakatunu whano, e tau mata whakatu whano fōu. Ka e koe utani ka talia ki ai he tau tangata ke he wilianga referendum, kua manaki ke whakahoko, he mahina hao kuso he tau nei. Ko e taha whanoanga lahi ke lata mo i tau hukui whakatu whano mo i tau kautaha ICAN. Ne whakahoko ai ke he motu ko Rwanda he tau aho e kua mole. Ne whinatupa waki e iki pule he tupe li lifu ko Crossley tātui ke tali ke he wina. Mo e whai mga aho fōki ne ko whaki atu ke ia ke whakakise manatu ai mo he kui e whakatu whano Niue. Ko hoko atu ai e li lifu iki pule ke he wina mai he matakau ICAN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ke he taha whanoanga lahi ke lata mo i tau takitaki, mo i tau hukui he tau whakatu whano, mo i tau kautaha mai he tau motu hangauia ke he tau domain names. Kua whakamatala ai e iki pule li lifu ko tātui me whakakise ai e tuanga he tau whakaholoanga ke maua internet ke he motu. Kai pehe iki pule kua lata ke whai langomatai e kautaha ICAN, ke lata mo i tau motu tunga Niue, ha kua lewa e lali ke maua monuina mai he matahingoa.nu. Nā kai la whakaosi ia e tau whakawhilianga ke he tohi ale he whakatuwhana Niue, ke he whakawhilianga lahi he motu ko Sweden, hangauia ke he .nu domain. Amanaki ke whai whakatutalanga mo e iki pule li lifu ko tātui, ka liu mai ia ke he motu
ke la hanga ia ke tau whanoanga nei. Koe whāhita pukua male ne hoko mai ai ke motu e taha matakau, ke lata ia me tau whakaholoanga, whakawhili mai he motu nā ko New Zealandi i taha whakaholoanga koe Pacific Justice Program. Mahuinga tau whakaholoanga nei, hako puto ia ai fōki e tau whakakoanga, ke lata ia mo tau tangata whakawhili he motu. Ko whakamāma ai he takitaki he tau whakaholoanga ko Toli Sanganga ke a BCN News mo pihea ia. Ko tau whakaholoanga nei ko e whakamatapatu ai he motu ko New Zealandi mo e whakatupe ai he whakatuwhono. Ke lata ia mo e officer he Chief Justice ha New Zealandi. Ko tau whakaholoanga ke langamatai e Hong Fulmalima tau motu he Pasifika puto ia ai fōki a Niue. Tau se fōki e tau whakakoanga ki lalo hifo, he tau whakaholoanga nei, ke lata ia mo e tau komisina, mo e tau JPs. Whakamāma fōki a ia e whakakoanga, ne whakahoko he whahitapu ke uaaki, ko whanonga mai whakalataha mo ia e Education and Development Advisor, ko Miss Darwin Temoni ke langamatai ke tau whakaholoanga nei. Ko e Pacific Justice Sector Program, ko whakamatapatu he whahinga hua whakawhili ha New Zealandi, mo e whakatupe ai he matakau MFAT. Pehe mai fōki Toli Sanganga, ngā hua fōki lau tolu mo e whahinga hua leo leo. Ko ngā hua lau tolu mo e tau takitaki maanga fōki, ke lata ia me tau whakaholoanga nei, ke he tau tāla tutupu mai tau matawhakatu whono tohi, ke iloa he tau tangata he motu e tau tonuhia halau tolu, mo e tau meana tutupu ke he tau maanga. Koe tahani nei he tau whakaholoanga mahuinga, ke lata ia mai whakatuwhona New Zealandi ke langamatai aki, e tau whakaholoanga he tau whahe whakawhili he tau motu toko Hong Fulmalima he Pasifika. Ko liu mātutaki e tau whakaholoanga ke whakaako e whalu tangata ngahua he whahenga hua whanua fusika mo e toa kau. Ke maike ai i lau tolu ke tau se e tau pilitome he tau manu he motu, ko e tau whakaholoanga he kautaha SPC, Pacific Community, ne tāmata e he mahina o ke topa he tau e Komoli. Ko liliu mai e tau pulotu e ke kafo manu mai he matakau SPC, ko Eleanor Salele, ko ia e ne takitaki e tau whakaholoanga nei he kautaha SPC, ne tāmata e tau whakakoanga ki he tau e Komoli. Hoko mai fōki e tau e ke kafo manu mai ia he motu ko New Zealandi, ke whakakoa e tau tangata ni kua whiwhili, ke eke mo tau paravets he motu. Hong Fulmaono e whahitapu he whakakoa e lau tolu, ko e ahonei ko maike e ke whakatutala mai taha he tau tangata whakaako paravet ko Brandon Tawasi. Whahitapu nei, Niue matulu kamata e aonga ke he lata mai tau paravet training, kamata niafi. Hangau ni ki he tau mena kua whita he tau si motor he tau assignments ne ko whawhanui foi ke SPC ke maaka motor he tau assignments ko e iniafi liu motor whakatutala ke tu neia ha ko e anono ke whahitapu nei ko e practical exam he aho tu aolotu apongi mo e written exam mo e he aho loto e hola hiva ke Hong Fumaua. Toko hiva lau tolu katoa ni kua whiwhili ai ke lata me tau whakakoanga nei, kua whakalataha ai fōki e kautaha SPC, mo i matakau Rock Vets Niue, sipihia mo i whahinga hua New Zealand Primary Industries. Mai ia he motu ko Hawaii, he tau taonanga ke Hong Fulmatolu aki, he tau tufunga whakamotu, he Pasifika, kua whakalataha atu ki ai, e matakau ha Niue, tō lahi e fulufuluala mo i manaia, he tau kōli mo i tau tufunga ni kua whakatātai, ke tau whakaholoanga, he tau ahoi kua male. Mai ke ai ke matutaki mo i tau whakaholoanga halau tolu, ke tau whawhanga pepa he matakau. Koe aho ke ono aki anei mo i kua vevehe ua ai matakau, tō atu ai e matakau tufunga Niue mo i Tawhisi Serenaders ke he Hawaii Convention Centre. Kai o atu e matakau kōli mai ia mo Glenn Jackson ke he Ala Moana Centre ke whakawhiawhia mo i whakakise e tau kōli mo i Dololongo halau tolu. I ne awhi i ne whakakise ai halau tolu tau kōli ke he Polynesian Cultural Centre i Laie, ko e taha matakawi talahaua ke he motu nā ko Hawaii. Mai eke ke muitua ke tau whakaholoanga he matakau ha Niue, ke he halau tolu a whawhanga papa matakau tufunga Niue, Festpac ua awhi ua whurumawha. Kua whiawhia a BCN News, ha kua whai mga aho ke whakatutala mo laua e tau whiwhine Niue tuka ua, ko lei tu ala alimali atoa Lynn Lolokini Pavihi mo Mrs. Malingi he tutu, ko laua ni maua e tau whakamailonga lilifu ke he whamanatuanga he awhanau patuiki, he whahitapu e ka male ke he motu ko New Zealand.
Ko le tuala le malia toa lin pavihi ko whai aonga ia, ka inga hua fōkia ia ke he whahinga hua whakapuloa Pacific Media Network ke maanga nā ko Okalana. Lahi e mokoina, lahi whiawhia mo lahi matalahi. Ko mai ki au ke moua e whakamailonga nei. Kai manako ki tukua tu hako do manatu whakaue ki a lautoro ne kua tohi tau tohi ole ke eke au nei mo taha he tau hukui he ke moua e whakamailonga nei mai he patuiki ko siale ke tuluaki. Ko e mangahu ne iloa e au kua moua e imeli uka ke talia ko mōri ka meli nei ne whakawhana mai he whahi ngā hua he ka vana New Zealand. Liu tō si liu tō fōki langa tōre tō maamala i au koe whakailoanga ki au koe ki au mo taha he tau hingoa ni kua whiwhili ke mo ai New Zealand Order of Merit ke lātai ki he tonga hua Pacific Education me mutu hatau tōru ko Niue lahi whiawhia me matalahi. Mai ke fōkia BCA News ke whakatūtala me matu whiwhine ko Mrs. Malingi he tutu ke he whakamailonga King's Service Medal kua whakafōfōa ki a ia ha koe hana a tau ngahua mai tau tangata Niue ke he mōtuna ko New Zealand. Lahi e whiawhia mo e matalahi whoki ni nā kai ni ko au ka ko hingoa ha Niue kua nofo ai ki loto whoki he tau lilifu nei ka ko maua mai e whahi whakatiu whono. Si whiawhia whoki ni ha koe maua poke toko ue Niue kua whakamailonga maua whakamailonga mai he patuiki tāne ka koe whōue mena nei kia tau tō i whoki ni kia au. Ka e whakaue au ha kua mai ke ha kua hingoa ke whakaila whoki e hingoa a Niue mai maanga nei ko Wellington. Mahuinga ki a laua tuko ua e tuanga he wangahau Niue mo e taunga hua ke whakamalolo mo e whakaonga e wangahau Niue ke he motuna ko New Zealand. Ko e tau whakailoanga ke he taunga hua puhalatu he matakau China Railway First Group kua manaki a lautolu ke walita e tau puhalatu kamata i makefu ki a luftukalau tō pā hafa e puhalatu. Tō walita whoki ka mata mai u tuko ki Paliasi, tō pā hafa i puhalatu, ka mata mai i makefu whoki ki Tuapa. Ole atu ki he tau tangata osi ki e whakaholo whakasikiseki, moi mai longa i tō ngahua ki he tau, moi tau pele o awhi mamafa ko ngahua ai. Ko aliu toa e hala ki he aonga tō whanau i ki iki, si pihia i hala i tuila ki kaimisi ke hawhangi whoki. Ka eki ke whai huhu, kumia tua i numela telefoni, wha ua hiwa fitu po ke wha ono, wha. Ke whakausea ki a tau tōlu a tau walatala, tōlu atua i tokalonga tō tangata ki hao whakatātā he maanga ko hakupu atua, he hao whaiumue kua mole tokalonga whoki e tō tangata he maanga ni o maipa ua ki he motu ko New Zealand ki kau whakalataha ki he aho he maanga. Hanei e whalu he tau ata kua topaki, mo e whalu he tau whamatalanga he aho whakatātā he maanga nā ko hakupu atua. Tokalonga tō tangata kua tōlu atua i si pia whoki e tau takitaki me tau lilifu he motu, mo tau hukui mai he tau mutukehe kua watu ai ki tuasea ke lata ia mai aho whakatata he maanga ko hakupu atua. Ne whakamatala whoki e taha i tau tupuna he maanga ko Harry Jackson. Hangau ia ke he tau tala ke he maanga ko hakupu atua ko ia koe taha i tau tupuna he maanga ne nofu atua i ke he motu ko New Zealand hoko mai paua ki ia ke lata ia mai aho whakatata. Ko he koa kakaro he hakupu atua. Ko he hakupu atua. Kakaro e hakupu atua, nakai koe mena tupu noa. Tupu mai haka mga hane hoko mai e maama ki Niue mai motu ko Samoa. Si pehe e tala lesi eri, koe nakata hakupu whara nofo ai i mutalau uro nau tā. Hawa ia ke hoko mai ki hawaka. Ke tamai e ongo pehe. Kua monuina tu ai a mutalau uru nau tā, ai te whekeri ake ma nā tau e pūri. Kaka monuina tai kua hoko mai, tai whitangaro hea tua ke maanga ia.
Si pehea e maweheanga he mga huia. Liwa koe ki putalau Malaysia ko nakataha kupu ia. No mai ke mga ia. Ka doto boto si katafa ia hafonua mo sirohenga. Ke wato e whanonga ke tamai da kupu atua. Si pehe manato e tau matua. I hawaka e mga huia. Ke si matulu pina ni asia e mata whaitunga i hawaka. Oa mua. Sa mai noni ha kupu atua, he tau kupu atua. Pehe mana atua ka ie, he tau mamatua. Sa mai noni ha wana puaka, pake ika, pake higua, he tau mana kai, ke kai. Haka mo ne mai ai mo ia, a hafo nua, o sifo nua. Si pehe ai mo ia, laua, si na heka. O liu mai ta maua. O tamai te mau e mama he hao nei. Si pehe tau mamatua. A huka whei tau mama mua e o mai. Koe mana tu pehe tau matua. Koe tau mga minakai. Si pehe mo ia e whoa takau e taranga. Ai, koe tohi tapu. Koe tohi tapu. Koe mai awa mana ia wa. Aia, koe whakamama tau ke iloa he atu hau tupu hake. Whakamatala fōki e hukui i ki pole mai patanga do whahinga hoa mai tau tangata ko lilifu ko Maureen Melekitama. Si pihia fōki e whakamatalaanga he lilifu Palemia ko Dalton Tangilangi ki hawhangia ki to whakaholoanga hea home. Whakese mai he whawhikau ke he mahapungi pono. I uhoaki he mui he rangata tāne moe hoana me tau whānau. Whakau e ke ham tōra ronga hua, whakau e ke ham tōru a kau whakataha ke ronga hua he ham tōra whakatuwhana. Tunga ni mai longa lahi ham tōru ke he whara nonoanga po ke whara tau hiki ki anga. Liu ni au ke whakamanatu atu. Makai koe tau se mai mitaki ham tōra taki. Ka koe tau se ke lata e moe hātau tōru osi. Whakakautu e do meana ne koe lewe ma mohe misi mai he tōra tau tupuna. Ka mata mai, ke ngāra, whakamua, ne ka mata he tau whituwha. Ko tau tōru ke whakamaloro. Ke tā atu ki mua. Tā atu whakatokoronga. Whakatū tokoronga. E hato tōru atuanga. Si mai longa ke he atu hau une mai mua. Whakaua e atu hau ke ham tōra tala matai mai tau koe anga usia. Amana ki atu ke he aho whakatātā e he maanga kua lofitonga e he mahina fōu, mahina yulai. Tō la he fulufuluala mo mana ia he aho whakatātā he maanga ko hākupu atua. Amana ki atu ke he aho whakatātā he maanga ko alofitonga he mahina fōu. Ka pihia hata tōlo tō walatala tutupu ke lata ia mo pōuli he pōnei, liu mātutaki mai he awhiawhituloto ke lata ia mo tō walatala whakapiritania. Kai tuku atu tō ui monuina ke he awhiawhi, ko esta pāwihi, nono whai.